O te toi whaatalo whātu I le nei fo I tae au alo maia o tala a mata o le nei vai aso. Ono se lau wafe tala le fesoasoani le malo wa whailoa mo tangata pangati e le South Island I le whaiunga le vai aso ona o timunga mamafa ma fuai lologa. O la waulia na nafi le ana whaato ama whai ona toi fo iane tangata o Marlborough I o lātou fale. Tūsale maleiva se lau I lātou talu mai ona ave isia wha malosi le aso to nai. Ina ua saule polo ingo whaalawalai faanofoesea ma faamalosi ai le anga I ese. O lea fo ina whaato ato e tatalai ma nisi o highways. Ai ise asia single minister whaalawalai faanofoesea Chris faafoi. Faapele minister whaatoanga Damien O'Connor ma si ai nofoaga o Faaleagaina le vai. Ua whailo ia faafoi o lea ono se lau afe tala o le fesoasoani mo tangata o Marlborough ma Tasman faapea nisi o vaenga ua Faaleagaina nei ma ele ngata lai le community a o le au whailafu manu wa afia pisi nisi ono o lolonga. E tu fantasia telefo le to atele o ainga wa leini fale ma o le ua tele ina sulu atu I o lātou ainga faapea fale wa mai atapena e faalapotopotonga ese o lo tawala mai e fesoasoani le malo. O au ala tele o lo whaanga solo nei fo inga aluenga whaamama ma toe whaaleleia. O lo so e leo la au malosi na faapapa ma faalogoina I se tasi o fale o ainga I Magele I Aukilani. O le te ala titi o le sifulu lua o le vavea ana nafi. Le ana o anei reporti leo I le faalogoina o pulufana I le awala I Robertson Road ma e faapea I le eisa isi na faamanu alia ai na o le fale o faaleagaina nei I pulufana. O le ana leo ina ia leo lea fale ma faanga solo ala tu suenga ma e tu fantasia talo le tae au e le isa isi o masalomia po ua molia foi. Ai ele I tupu lea whalavelave o le vavea o las wharai le tāluai na faalogoina I foi pulufana I whavau nei Aukilani I Saute faapea le taavale na tā ua mai o Susunu. O le te ala I titi foi o le sefulu lua I le pō le ana tupu ai ma I ripote le I umi sa taimi na vai le faalogoina o laau malosi wa faapapa ai mautala loa I le Susunu ina o le taavale I Rackland Road I Magele foi. E le isa isi na whaamanu aliai ma I se tala la tamai leo ma lātou suenga o lo masalo mia e fesota I ma ve singa le vao kengi ale King Cobras ma le Rebels. Ua whaaftai ai leo le community le vave fesota I atu ma o le ana whaopopo ai fo I peko loa leo I le whai unga le vai aso I lea vaenga o Aukilani. Se fulu cases faamaonia o Koviti faamauina I le whai unga le vai aso mai totonu o nofoaga faanofoesea ai le any cases I le community. Totonu o Niu Sila o nei cases umo I lātou na whaato atau nu I whanua I le vai aso tālu ai. Ese mai I vāsese whai malanga mai I vaalele. O le tae au fo I ana nafi na taulai le vaafangota le player Zahara I le wafu I Littleton ma e mai le se fulu valu o le au vaa. Se fulu ma le ono I lātou wa saufa I ungo seaki ua maa ua il Koviti. Ma o lea wa awina atu le toa sifulu ma le tasi e faanofoesea kalai estete a o le isi toa lima o le a faanofoesea peilunga le vaa. Ua faamaonia mai foi o lea vaa o lo taula mamao me le nofoaga masani o le wafu o lo uia I le toa tele. O lo leo ina I le vaenga o tiu tele wafu I le taimi ato o iai lea vaa I Littleton ma o le asona nafi le ana toe whai siaki whaopopo o I lātou umanei. O le toa tolu o le au vaa na sautala I le whai unga o le vai aso o le vai rusi o le tu ainga o le Delta lea ua mawai. Ua pese fia le tina ana se ona faasala ona o le whailoa ino le tamaola na pepe I le taimi e mawaila na penefiti. O le sanction po le faasalanga sa iai ai le isuia ia aperilo le tausanga tālu ai. E ave e sea mai se vaenga o le penefiti a leo lo tālo sanga. Pe a le whailoa ina le ingo o le tamao le pepe. Peitai, e iei mata upo e ono tu avanoa ai I lea tu la fono. E pe o tina o lo sawaina ma fefefea I e whailoa. O lea ua ave e sea le malo lea tu la fono. Ma ina ua toa ilo le penefiti a lea tina faatasi ma le whaita wafe o isi tina na afia. O se tasu nei mata upu wa sawa nei lei unga, toe totongi le se fulu tolu wafe tala, ona ele isa o na faasala. Se fulu fitu maasina lea na tali ai le toa ilo le tala sanga lea na afia. Ma itala le Herald ua whaelo ai o lea sa fesoasoani se tasi o social worker I lea tina, ma o lea ua mai a fesota I atu le matanga luenga le social development ma whaelo atu lana tupe toe maua atoa ma le whaato e senga. O lea se fulu tolu afe tālau le ato tongi na atu umai le taimi tasi, ma I reporti o le fesoasoani lea o ngalo nalo lea ua talavou nei. Tala whaai o tae au, e Toaiva tagata Kiwi na whaimalanga atu I melepone talu mai lea sovalu a Julai wa faamaonia nei, sa o lato wasia nofoaga na iei cases faamaonia Victoria. E o mai le taimi na tuina mai ei reporti o le soifua maloloina,
O le foi numero lea ua iai, mai le lata i le se fulu wafe tangata Kiwi toi fo mai. O le olo o wha o popo pea le lisi o ia no fuanga, pe ona ua whai mea mai nei le lua se lau, ai se fulu wono cases i le community na ta ua mai ana nafi. O lo ofeso ta i pea le mtanga luenga le soifua malo loina mai lato fato atau nu mai Victoria I au se talia. Tala nalo Radio Samoa, manuia nei tai au.